Wow. Koliko smo bijelog luka danas pojeli, ne izlazimo ispit. Hej ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas testiramo recepte sa bijelim lukom, pa ako volite bijeli luk, ovaj video je baš za vas. A ako ne volite, ipak ostanite do kraja videa jer možda promijenite mišljenje. I prije nego što krenemo, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i da lajkujete ovaj video, jer ako ništa drugo, bijeli luk odbija lošu energiju, a i podržavate moj kanal. Pa da krenemo! Prvi recept koji spremamo danas jeste puterasti hljeb sa mozzarellom i bijelim lukom, a recept počinjemo tako što pripremimo unaprijed smjesu od 80 grama toplog mlijeka i 20 grama brašna i to ćemo kasnije da dodamo u tijesto. Vagamo 300 grama brašna, 15 grama šećera, 6 grama soli, 1 kvasac. Stavljamo ovu smjesu koju smo prethodno napravili. Dodajemo 90 ml mlijeka, 40 grama krem sira ili jogurta i jedno jaje. Sve sjedinimo i dodajemo 20 grama putera. Jo, tačno. U gram. Dobro. I sve sjedinimo. Tijesto mijesimo par minuta dok ne prestane da se lijepi za ruke. Pouljimo posudu koju ćemo koristiti i ubacimo tijesto da nadolazi. Ostavimo ga ovako da se odmara dok se tijesto ne udupla. Tijesto nam je naraslo duplo. A mi ćemo da napravimo premaz. Ja sam u međuvremenu ispekla bijeli luk u rerni. Prelila sam ga sa maslinovim uljem, posolila i ispekla u rerni. Ok, bijeli luk. Vrelo, vrelo, vrelo. Dodamo 70 grama putera. Molim. Peršun. I sve izgnječimo. Hoćeš ti da izgnječiš? Da. Ajde. Ti izgnječi. Ovo sada sklonimo po strani. Pobrašnimo površinu. I hoćemo ovako da udarimo ovo. Hoćeš da vidiš? Hoćeš ti ili ja? Da. Ajde. Udari ga polako. Uaaaa. Se zalijeplo? Nije. Eto ga. Tijesto istresamo tu. Potrebno je da napravimo da izgleda na kvadrat. Može li? Bravo. Je li mekano? Mekano? Šta misliš, da će biti ukusno? Sad ja? Sad ti, opet, ajde. Sada treba da isječemo kvadratiće. U stvari ne. Ajde, ne vezi. Prvo sam trebala da premažem. Ok. Prvo premažemo. Sa našom smjesom. Maži. Pa to je puter, puno je masno. Smiješ ako hoćeš, ali nije baš lijepo. Ovako. A? Ja sam vidio tetu tato pošli sa baštom. U receptu, jel? Da. Dobro. Nisam ja znala to. Ti nisi. I sve pospijemo sa 100 grama mozzarelle. Ajde, ajde. Svuda, svuda. Bravo. Ajde, ajde, svuda. Ako vam neko kaže da je previše mozzarelle,
Taj vam nije prijatelj. Dosta! Dobro. Eto ga. E, sada ćemo da isječemo ovo na kvadratiće. Jedne, Otprilike ovako. vato, eto jedne se pešaju. I to slažete, ako imate ovako kalup za hljeb, stavljamo jedno na drugo, ovako, redamo u kalup. Aleksa, jedeš? Da. Jedno na drugo, tako. I još jedan. Kada smo ovako sve složili, ostavimo još pola sata da naraste. Nakon pola sata to izgleda ovako. Naraslo je baš fino. Sada ćemo da ga premažemo sa jajetom i ide u rernu na pečenje. I ide u rernu. Naš hljeb sa bijelim lukom i mozzarellom je gotov i ja jedva čekam da ga probamo. Izgleda predobro, miriše još bolje. Čitava zgrada se osjeti na bijeli luk. Nadam se da komšije vole bijeli luk. Ajde da vidimo. Kod nje se u video ona ovako razdvoji i ona mozzarella se ovako sve razvlači između. Ja se nadam da će i kod nas biti tako. Wow! Pa ovo je predobro. Jel moguće da sam ovo ja napravila? Jedva čekam da probamo. Izgorili su mi prsti. Hoćeš da probaš? Ajde. Znaš šta ćeš reći? Ovo je najbolji hljeb što sam ja ikad napravila. Jel da? Mekana, puterasta. Osjeti se mozzarella, bijeli luk, hrskava s polja. Ovo je recept koji ću sigurno ponoviti. Predobro. Hoćeš još? Uzeti pola hljeba. Baš je dobro. Znači, toliko je mekana i lisnata, sva je fina. Gledaj ovo. 10 od 10. Sljedeće što spremamo jeste viralna pasta sa bijelim lukom. Ja sam se odlučila za špagete i jedva čekam da vidim kako će ispasti, pa hajde da krenemo. Naravno, prvo što je potrebno jeste da u ključalu posoljenu vodu ubacimo špagete i da ih skuvamo. Ovo obožavam da radim. I špagete su gotove. Vruće. Prelazimo na pravljenje sosa. Na malo ulja
Ona je propržila 3 čena bijelog luka, ja sam stavila 4. Treba voditi računa, mislim da ovo brzo plane. Treba onako da budu malo, da porumeni, da budu hrskavi. Ok, još malo. Ovo se baš brzo dešava. Ok. Možda je i gotovo. Gasit ćemo vatru. Mislim da je to to. Eto. Bijeli luk izvadimo. A u tavu dodamo malo čilija. Ja neću puno jer ja ne volim ljuto, a i zbog Aleksi možda ovako. Ne bih više. Malo soja sosa. Dodamo malo vode iz paste. Dodajemo ostatak paste. Ja možda ne bih stavila sve, možda pola. Otprilike ovako. Sve sjedinimo. Kako miriše. Ja mislim da ovo ne može da ne valja. Sljedeće što dodajemo je vlasac. Kinezi inače vlasac stavljaju u sve. To izgleda ovako. Još je ostalo da se odozgo stavi bijeli luk i parmezan. To ćemo sada kad stavim u tanjir. Hajde da probam da onako fancy uradim kako je ona uradila na videu. Ona to ovako vrti, ali meni to ne ide. Ajde, ovako ćemo. Odozgo stavljamo parmezan. Parmezana nikad dosta. Tako. I ne zaboravite bijeli luk jer on je glavni u čitavoj ovoj priči. I da vidimo da li ovo valja. Čitava fora je u stvari u ovom bijelom luku, jer on daje taj ukus i baš je jak i nema potrebe ovoliko ga staviti na tanjir, a inače stvarno je baš dobro. I nije ljuto, može se staviti još sosa, onog ljutog, slobodno ko voli. Meni je ovo 7 od 10. These garlic parm chicken skewers are super quick and your whole family will love them. I cut up 3 chicken breasts into bite-sized pieces and then I seasoned them with everything listed. This part is optional but highly recommended. Add in a little bit of mayo and it's going to keep the chicken juicy. Now you can add your chicken chunks to a skewer and air fry on 400 for about 10 minutes. The garlic butter is my favorite part. It's the same butter we put on the cheesy Hawaiian roll garlic bread. You can give it a mix and after those 10 minutes are up, baste the chicken, flip them and cook them for about 10 more minutes. When it's finished, brush on more garlic butter, top with shredded Parmesan, and this is so good, y'all. Obzirom da se meni ove špagete nisu baš svidjele, jedva čekam da napravim ovo. Pileći ražnjići sa bijelim lukom. Ja sam ovdje već pripremila pileća prsa isickana na kockice i sada ćemo da dodamo sve začine koji su potrebni. Malo maslinovog ulja, vegete, paprike, bijelog luka u prahu, i kašičica senfa. I malo parmezana.
Nije kod svakoga isto značenje riječi malo. I sve sjedinimo. I onda to redamo na ražnjiće. Rekli su u videu da je jako bitno da meso bude suzbijeno jedno uz drugo kako bi bilo sočnije. I spremni su za rernu. Dok se ražnjići peku, mi pravimo smjes u kojom ćemo da premažemo ražnjiće kada budu na pola pečenja. Potreban nam je peršun, puter, 2 čena bijelog luka, so i biber i još malo parmezana. I sve to fino sjedinimo. Na pola pečenja ražnjiće premažemo sa smjesom od bijelog luka, putera i sira. I okrenemo ih na drugu stranu. I vratimo da se peče. I ražnjići su gotovi, ovako izgledaju. Ne da miriše samo stan, već miriše cijela zgrada. Meso je lijepo pečeno, rumeno. I sada trenutak istine. Da vidimo da li je viralno sa razlogom. Meso je sočno, predobro je. Kako je dobro. Što ovo nismo prije pravili? Baš je dobro. Što kažeš? Predobro je. A prejednostavno se pravi. Mislim, fora je u ovome premazu. Predobro je. Baš je dobro. Ali meni je i dalje highlight onaj hljeb. Predobro. Meni se ovo jako sviđa, iskreno, iako mi se od svega što smo danas spremili najviše sviđa hljeb, onaj putarasti hljeb. Tako da, ako budete birali nešto da spremate od ovih recepata, neka to bude hljeb, a ovo je možda malo samo iza njega. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da ste uživali u videu koliko ja u spremanju svega ovoga. Koliko smo bijelog luka danas pojeli, ne izlazimo iz kuće do kraja dana. U svakom slučaju, ako budete nešto spremali, pišite mi u komentarima kako vam se sviđaju recept, da li vam je dobro ispalo. A mi se svakako vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!